Dipu Judes Court asai hem along legal aids clinic along ek Kampupon. Durbauri konsensi angkang along APSLC klembang arpukimi ke cepekpon. Hampang asong song crazy cilang pet pen perang kiamai kang nipon. Karbi labor unions amai pu manaf kram sa pen perang kiamai ke patpon. Upper Dahiri Youth Development Committee atum pen engdeng kep lapen engdeng krohini ke sadlang ki untum mapan karchopon. Daithor Forest IB asai hem along BJP kangdang amai kangni. Citi ni pai isi di purong spi along kedo Dipu Judes Court along District Legal Service Authority madi thi hekpen DLSA asai hem Kampupon. Labang so sai hem lapan anong ikesompon Judge Khoti High Court Executive Chairman Justice N Kuti Warsing Arideng pensi labang so anong lapan asai hem ingpupon. Labang so DLSA pen isi thidung arat phanisi kerap longpon po. Kumane bang pujong si pini aram ki dokok liputang ti lapan alangli labang so sai keseklem ji phan alangli arideng long tangka avi lapan alangli methang advocate jiri thekthi liputang ti labang so DLSA asai hem an pali dampen alangli lam chi thandam pulang ti alangli phan la so along chokomar atum alangli phan isi thidung kerap longpon po. Lamki po bang pubang jong si tangka ke vejepen ajok lawyer chidi tekhet lupang ti DLSA tumpen si lawyer sami akijoy pen review dun po lapen cherap chito dun po pusi Judge Koti High Court Justice N Kustiswar Singh pensi phirangke thingno lam jaipon. In the district, not only helping the people in need of any legal assistance, whether they have been involved in any case or they have been dragged into any case or they wish to take any help from the legal system. But as you know, legal system in this country is complicated, cumbersome, mysterious for the general public who are not well acquainted with the system. Legal aid clinic, which will be meant, which will be serviced by dedicated people like our paralegal volunteers, they will help you to solve any problem or advising in any manner by referring to legal aid lawyers. We have a dedicated team of legal aid lawyers who will give legal advice and also, if necessary, represent in the court by either as a plaintiff, complainant or as a defense accused without charging any fees. Any person who comes to legal aid clinic and is given legal assistance or aid will be given free of cost all the legal fees which will be required for filing cases or for any other matter, for engaging lawyer, legal lawyers fees, etc. will be borne by the legal aid service authority of the district legal service authority of Karbi Longri. One doesn't have to worry about it, and they will advise you. So this legal aid clinic is a very important institution, and office has been opened in the district judiciary, in the county judiciary, and will of course we wish to open our legal aid clinic in many other areas also. It is not only for the judicial complex, but also it can be opened in our autonomous district council area also, where people who needs legal help, legal assistance. When we say legal assistance, please do not think only on the court, law courts. Legal assistance means to understand his rights, to get his rights. If a person, an illiterate person, if he is entitled to certain benefits under the scheme, for example, a poor woman, a widow, there are government schemes providing pension for old aged persons or widows, but they do not know. There is nobody to help them. They don't know how to, where to go. Who will advise them? They will go to office
but they may not get the proper response. We will provide, we'll give assistance. In fact, if necessary, our paralegal volunteers will accompany them to the office of the district commissioner, deputy commissioner, or any other office where they are required. And Chiti ni pai Chris Arni, beli butter abi sai hemalong hamprang song Chris tum celang pet pen si perang ke mai kang nipon. Labang su perang ke mai along hamprang song Chris tum pen lam ke zai pon ateng. La horizon along le alam ki aputhak ompu ing tipi la pen la punat Nagaland long ke do pilik heze angbong alam ki aputhak selang ni tumpen lam jongpon mphang asong atumpen ke jongpon atengki so along le ki ompu ing tipi apenant Karli tang Rubin Brahma tum along le lasi ompu ing tipi atum bengsi longle longvek nangji la pen la punat Nagaland asor pilik heze bang ke labang so longle ke cherai ji pan ke bor I mate longle nangji pu ke hangji masi aroma si avi lasi prabjin mela so buthak sibai inquiry padusi ompu ing tipi apan justice pvc longle pivek nangji bosi labang so hemprang asong atumpen ke hang padopon pini labang so perang ke amai long KSA KSYC SYC AKYSU KAYA KUYAR KUYAM HPYA KFA KFP lapen IPJFA tum chitong dun sangti hidi event Karbi Longri Abirta projenterang Thirek lasi koma sem puwek ma labang so lam sesi pili karbeng longara lapen council pangka pedidi si labang so president meeting pen thang lasi frank sin ini kismana points angli tumpan through media pangka pachini alam thika lahendo itu labang so nilmor kumar tea state lapen laurism tea state am pu matma pulutang te nili tumka theklong ka chinya teng pulutang te labang so am puwek ke kalitang Ruben Promo hendo si kedamtang 27 January 2004 aningkan si labang so apagan kuniman tea company tanong si alangli namun vek lo non karita Ruben Promo bang si kalau su non hempu ka chukrong dun ne hello hempu ni silong ni arai ka ban ko pele kheje angami monit kuhema sor kusipo alangli konat potong bang ne alang sinu hempu chukrong mo sita khala bang so longli ke nam hut ke alangli ke karita Ruben Promo long hakki hisab se kitu dun chot kusipo alang thang da kali komoino monit koibe to me pini ani ke alang si hempu ko se alang chukrong mo labang so jani si pini don labang so press meet hanglo lapen rat itu mitun kada ki lapan council so chini pemini people si non so justice non da pitek thedalo labang so council along hearing ke labang so case ke 2013 men pinian ke ningkan se cap plengtang alo sita non labang so jitu a reply a hok am pumat ma pula non tai baidak bai drong theda la sida ke nitun ke manghumi melo je inut naga angami pele kheje khoma sorpan se labang so long le pidet poma council pan lapan apa ada malo pele kheje da am phuna chukrong ba chining du par pigalam lo inut non ke Roman Bromo api so chithan asuma rodo alang chubuchu bang na alang university inut hemepi along le alang batai press meet phalo rat phan chitan lo council of han tuningri batai du pigo sta piniani ta alang phan ahok justice ahok judgment pipe non ke longle chat talang ki longle de jan selang phan kiviji rason dalam si ke klang du si tu ning duk pe lasi nili tum tuningri gang tum han lo pele kheje komat ma chini pameni lapen bordering area lam thana mi lethurok ko Karbi Autonomous Council MAC kilik nete bogbom ajok prek jam rat pari etum pen sami methang a party aphan mate methang rat chari aphan ki pang tang ponji aphan sai deng pon momlo la son thak si kedam tang chiti ni phai kep arni lakhai ko de chok durbaguri MAC constitute parlo pon angkang all party his leader conference atum pen sami akimi arpu ka chelar pon maipu mondol sing ingti lapen konchun bang lipsing hanse lapen rap chun bang bida ingti red bang mensing terang lapen office secretary labangki joram terang atum phansi arpu pekpon lapen labang so kimi arpu ka se pekpon amai along bogojan LA secretary Weslin langni bogojan LA dun maipu Robinson singnar atum chetong dun han boka pen Karbi Longri Abirta Robinson killing Nadak na tumpini duar bogori 26 nong duar bogori long IPLC meeting donang kok kela hello nili tu la non ruling a party tumlong pen teta mini tum pinangan khai kisung thek dolong lo rong ajo atok ono pendang lo teta me nili tum na hok le dam teta me nili tum karbia khai tum kiwir ji yang thek long pen nili tum ning duk si pini la so meeting teta me nili tum chingrum nang kok pen nili tum rong ke dam pen kimesen alam ke than nam thegi pantini tum chimum chithan chimum nang kok lo so puta ke nili tum non amat ke amen man men sung lor le lang teta me nili tum bang tro ke nili teta bang ke nili tum non
nili tum ahin pen Jong pon elo dati non prabjin pen nili tum la so amen ke paklang yipon ba ke pangdak pon yipan ke nili tum sigi ding yes si hoi pen ke la non e court ke chitok kota ke nili tum ning tuk piglo na pen nili tum puchot kali la khai ke ching honakar bia tuman ke nili tum koson mai ning ke duk la so teng sa ning duk jima po nili tum mathada athema non ke dion ke dam teng sit home ke bang ke chia so na do dun pen ta mi itum karbi a khai ki sung il tuma tuwar ci teglong dak hangyang lo lapen silitum cicini nelang libuten non ako sit cap open ke pidera bank ke ilitum ke karbia ke dak pen ke kiwirang teglo pulitum ci tegdang lo nili pini pen si apeng ke nili white president ar puksi nili dengbom tetapi pini pen ke nili dak 2020 Karbi labor units amai pu manda from sapen parangke mai ing nipon labangsu parangke mai along alang likpang dak pon atengke kedamtang citin di pli arni lamdon ke stok pon along article 244a hemprek aputhak thangnar kavidet alam aputhak bangke alang litumpen ningduk cipi pon lo lapen lapunat MSC ang hoi kep aputhak bang akhaya su tuma phan kerai pipon mate open for all aputhak seme alang litum ning ing samse busi alang li hinpen lamjai pon lapen hemprek ang thiblong litiki alang litum songpen stame ke chisong asai deng pon bomji pusi mai phu mandap kram sapen parangke thengno lamjai pon reaction kep do pu aputhak pudamji bangke dak Karbi Anglong along bangaso fansi mana reaction PG ko aputhak bangsi niritum pachini na kablo athema lake ha aprang manta bangaso fan pining ko lake itum dake to kawi lake chokche lapen nilitum ko thek thek lapen ke la Karbi Anglong along la so council don sitami la inglong aso tumsi dolong chorji lasi nili kaching hon kidon aphan si tami lapen nili tum Karbi Anglong labor union bena bangke bangaso phan kelang silat kolam ke kali si tami India so ke choklem chodam long si tami laso aja kong bangke pilong le lansi nili kaching hon kidon aphan si tami nili hin pen pachini nang toklo Citi ni pai krisi arni lakha ingkoi retrok durbagri MSc konsipar lupon angkang upper daihuri ME school sai hemalong upper daihuri youth development committee atumpen spatir piponsi non hedjong engdeng kep lapen engdeng krisi itspa undun atuma pan karchu osai kedeng pon labang su karchu pon amai along daihuri youth development committee advisor Joshua ingti lapen luthan bang pen chenglok lapunat rong ruba sar tuman stabit stong dun si labang su karchu pon amai ing samjin pen pachun pon hanboka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta. Cithi ni pai krisi arni lakha ingkoi retrok durbagri MSc consensi parlopon angkang daithor forest bi asai hem along BJP kangdang amai kang nipon non ki khibam durbagri MSc consensi IMSc research stock bipen ki claim kedam kemi lapen rat aphan kanghon ke jinso kedo ajoksi alang lilong non rat atum chitodun bomlo pusi non hedjong kechpo okdun abang phu atum pen pherangke tumphan than pachinipon hanboka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta claim mission thai long se alang lilong nili tum pini lalu tumben aku langsung ada kongres pen kebang itu untuk lang mah. normal nili tum apisi tina la sonde chinki bom si normal la an nili tum rangi tu contact thala Tante kongres pan kopi ber thesian ni nali tum ning cik sam sei do ma la so ni kata ching samse a theve bonsta nili tum kedam tang aphong election sa nili tum kam chepaduk tweet me se claim sa me nili tum no ninge theve der join ni si pini ali nili tum BJP long ke join Tante BJP pan ko ana ning cik thelo mat ko ana ning cing sam la so pathak than patni gi mante ning kache the ni ching sam na no kedam tang bukan kep chok la lang tum kam ni claim me se lang li dobi sarta so join ni si nili tum pini lang funding chi thip na si do lo Tante nang limen cik thani gi ma Nilimen Jackson ingti apade huri PCC General Secretary Tante nali PCC pen nali nuvet ma kaprek do thulak kebang Kebang